Kalivu ndeni wakava wakeli wa kilungu cha amuka nini kwa dhia kana nengu thandisi wakethia na mauvoma alame mathangu ni thangu ya Daily Nation na thangu ya The Standard ni twarasa skithu kwanzo mo na mathangu anima umundi wa keli wa matuku miongo itatu na imwe mwi wa katatu mwaka wa ngili ile na miongo ile na thanthatu. Tuambie na thangu ya Daily Nation na headline kana chiongo kinene ni yulu wa wandikithia wa kuni makura ula wambi kwi muthenyani wa iyo ni wandikithia wa akunima kula kwa wingi na iseso yu ni ya mithenya miongo itatu na itongwe wenenzama ya usakwani na mvaka va Kenya IEBC na iva amandikite how regions share 5 million new Gen Z voters. Wetekana kana deni wa county sionde miongo ina na muonza kwina akuni makura alama tonya kwitha kana alama vikite miaka ya kuandikithia takuni makura ma Gen Z amwika ma nziawa ya Gen Z ni milioni 5 na indi vane maandikite undu amwika asu mendeni wa county kivathukanga nyenengwitha ndio tabia muno county cia Ukamba Gen Z meanata ala mavikite miaka ya kuosa kura na livoti yesu kwa withianu yithangu ni ya kana na ya katano mauvangi manenge to wito thini wa ithangu ino ya Daily Nation ni ulu wa uteti ndambuka ya tongoi ma uteti kana maangaleko ya ulei kwi iyo kaunti ya Makueni ndambuka yesu ni ya mithenya 5 va Ukamba kwi iyo mambe ya Makueni umundi methi kaunti ya Kitui na uni na indi auke na wakatano maitambuka kaunti ya Masako ninzikayo sia kwiko ni amaleve na kwiyumba ni sia usakwani munene wa mwaka tuendete bala ndeni wa ndambuka ino ya muthenyani wa iyo Makueni sione kivathukanganio ndambuka la yambe ya tawa ya mini wa kuya wote atongwe amethiwe mayathana kana makamu cha President Ruto nondu ni wemetwe ni ya nainde Gachagua ba ni maandikite Gachagua declares Kalonzo tosha during Ukambani tour. Gachagua ni withiwa yona ni kana no tonyo mukwata mbau mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwitikivela cha usumbe mavwazi kwa withianu ithanguni ya 10 mawangi manene to wito ni ithanguni ya keli ya Daily Nation ni yolo wa kisomo cha amanyiwa anamethana mamutha me mwana wetekana kana nikilikete mathina ni ngote ni mathina meva aindi livoti ingi nenge to wito ithanguni ya Daily Nation page 8 ni yolo wa Kenya kusindwa kana iye muisione wa kusindwa kuiva thie wa shilingi trillion itatu ile ilaitwa external debt kana thie ulatukova kuma nde sianza one kuyana na mungami wa budget control of budget Margaret Nyakango ulokwasekana Kenya ye muisioni wa kuemwa ne kuiva thie usu livoti kwa withianu ye ithanguni ya nyanya ya Daily Nation songa yunambe tulike ithanguni ino ithangu ya keli ni la livoti na otavia yolo wa skulu ila sithia wana amanyiwa mema mutha me mwanya special needs schools siwetekana kana si muisioni munene nundu asiai methitwe mai kwatha kulea utwa asiana siovo nundu wailetwa underfunding kana skulu ino kwitha ito kwata mbesa mbeanu cia gutwa yisi kisoma na maundu angi ma skulu na oingi thina ungi ni ukosekanu kana unyivu wa alimu ala mena otweka wa kusomethia ciana ithi cithia wana mamutha me mwanya na yu asiai mena mukuo muno nundu methitwe maitumia mbesa mbingi kutwa kana kutwa ciana ithi maskulu ni maki mbene kana private schools livoti isu kwa withianu ithanguni isu ya keli na cha kuongelela ni kana ciana imwe cina mamutha me mwanya ni kothete kulea kwitha cietu wa skulu mbingi citha citumiwa na hii ni andu amwe kwitha ta beggars kana andu ma kwitia mipothi ku mataunini ni kwate no komana na ciana cia muthemba uyu cithia kana ke ndini wa wheelchair na kakwetie kuvoya mbesa ndini wa street muno musini wa Ilovi na misilengi menene vanthi ya Kenya ithanguni ya katatu o mauvomia kwenye kisomo baba andikito broke schools sent learners home ali skulu tena mbesa na skulu imo ito nena nesi avingie ni minute na kupinga na ende maskulu mailete kana kalenda kata mwambe kawetete skulu ivingwe matuku ele mwi o wa kana elani auke onene tukwemwe na ende maskulu amone mavingiwe kisa na maana nondo maskulu aya muno ma secondary
alimu anene measia maina mbesa cia gwikalia amanyiwa maskulu ni nondo mbesa ila sio kama skulu cia capitation measia inokie nusu cia tamu wambe na mbesa isu cietoetie kwithwa si ya amanyiwa kana kisomo kiende ondo violate alimu anene measia kana tamu no wambe serikali inalekilie kwesela muvya wa kisomo inalekilie silingi bilioni 44 ile ila ni nusu ya mbesa ila mailete kwetha maikwata lilikana kila mumanyiwa wa skulu wa secondary akwata silingi ngili miongo ile na ile maana ile na miongo ina na inya ila selete kuyevwa isune kwa mwaka ila selete kutumwa serikali ile otoma kwesela ratio ya 50-30-20 50-30-20 imaanisha tamu wambe serikali ile kuiva kilungu cha miongo 5 yolwa yana cha mbesa isu tamu wakele ikaiva kilungu cha miongo 3 yolwa yana ende tamu wakatatu toma kana kuiva no ndo mena kuiva kana kilungu cha miongo ile yolwa yana cha ilovia isu kila mumanyiwa ukwata levote isu kwa withianu ithangu yakatatu ya Daily Nation. Tuisongana mbele dangu ya kanani alama uvoma menenge towito yuluwa wandekithia wako ni makura nzame osakwa na mvaka IBC ni ambise iseso ya akwandekithia Kenya kwa wingi alama tosete kura kwi muthenyani wa iyo county cionthe ci miongo ina na muonza na yuva ni mandikite undu amwika manzia wa ya Gen Z nende ni wa county ithi kwa thukanganio na indi amwika Gen Z mewetekana ta milioni 5 katuno omwe alayu matonya kuyandikithia tako ni makura likana amwika nindi savale wambe kuna kura 2027 kou mewetekana kana ni maite kuyandikithia kana methio meyandikithia kwa wingi likana mundu wonze wa Gen Z nondo no seo mundu akama nayo Gen Z ni aziwe mwaka we wakati wa mwaka we nondo matuko yake la mundu yeta Gen Z. Gen Z ni sianira siasiwe katikati wa mwaka wa ngili ile na thandatu na ngili ile na kenda 206 na 209 kedoni wezwendo azia katikati wa miaka yesu yakakuyeta Gen Z na then wa census kana utali wa NND mwaka ni wa ngili na 19 amwika kana siana yisi siaina okuwa miaka 13 kwa yu ni mavikete miaka ya kosa kura na yu mewetekana kana ni 5.1 ningosomea ni baande maandikite yulwa kana counties i county ondo amwika kola mei ningotabya sia county sio kamba ondo amwika Gen Z meana ende cha kuongelela baune kana peando milioni omukatono ile mena ivande na mayao sakura 2022 kwa ethano usia ise na we omukati wa ando asu anoti amwika ini ando on the 1.2 million mata osakura ni waileta kwa sakura nondo IBC ni ende na kuandikithia ako ni makura aya ni na utawekana then wa counties nienda kuambia na county ilovi niyo yena amwikala aingi bio Gen Z ngili maana 310 maana ana miongo nyanya na thandatu ikatwa ni county ya Kakamega ina ngili maana ele na miongo 3 yana imwe miongo 5 na thandatu asuni ya mwika Gen Z na indi county ni cia Ukamba county ya Kitui niyo yena amwika aingi Gen Z ngili yana imwe miongo 3 na nyanya maana Monza na miongo nyanya Masako ngili yana imwe miongo 3 maana thandatu miongo kenda na eli na indi county ya Makueni nayo ngili yana imwe na kenda yana imwe miongo ina na umwe na indi county ya Mombasa ngili miongo kenda na inya maana 3 na Monza asuni ya mwika Gen Z wano ukenda kuona county la ingi cionthe no wikwa atie thangu ya Daily Nation ukesomea kwa withianu thangu ya kana na ya katano na indi nzame osakwa na mvaka IBC evania kuandikithia akoni makura milioni thandatu katono 3 tuivikia osakwani wa mwaka manene kuendete wa 2027 ripoti ingine ngeto witoni thangu ni hanyanya ya Daily Nation ni olo wa thie ula Kenya itaitwe na inde kuvikia matuko 31 mwezi wa Disemba mwaka mwetu Kenya tutaitwe silingi trilioni
na ili katono itatu isinio mathiela twina moka na debt ila twina na yu mungami wa budget control of budget Margaret Nyakango no kwasekana Kenya ye mwishoni munene wa kusindwa ni kuiva the wakuma ndisianza ila ito external debt likana debt either internal na external we ila tukova aba Kenya vengi si aba Kenya aende ila tukova ndisianza na Nyakango yasia nde ya Kenya ye mwishoni wa kusindwa ni kuiva debt isu ya sianza ya shilingi trillion itatu katono itatu ile no kana asia payamaiki wa mivango ye mwanya ya ondo besa isu sio kwatekana na kuiva kana kuiva kwa debt yesu Kenya yenda ye mwishoni munene ithangu ya nyanya ya Daily Nation ithangu ya 10 mawome yakonia uteti siasa Gachagua hints at Kalonzo being united opposition flag bearer. Gachagua kwiyo etawa na isioni ila ingi wethiwe atamboka and then wa county ya Makueni tawa Kikimambo ni ngalikosia kuya wote ndeni wandamboke no ya Tongwe ma ulei ni wethiwe asiakana kula ya Mukamba neyo kula ila ikethiwa determinant muno kana ne kura ya bata muno ndene wasa kwa munene wa mwaka 20 ayaza kana niyo ikobo sende ya Kenya na va mukathia muno mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ayi mweteta mutongo wena otweka wa kuyana na mutongo wena otonya kutongo esya ndi ya Kenya bala okulemba ya Mukamba yende na kumwata mbao na yekana na kibuvya kwa mutongo uwo ayiweta kana atongo onde alani anyanya ma President Ruto mayaileta kunengwa kivela ona kimwe aithuthia kamba masakwe suti masakwe atongwe machama cha Wiper kuma kivela cha MCA kwa mbata ugashakwa bano kumukuniambe muno Kalonzo bala ingi wete kana okulemba ya waisemba ya Mukamba ikaandikithia akoni makura milioni kana ikethwa na akoni makura milioni 4 maundu methiwa mesawa sawa na kula ya Mukamba ni etoeti kwa mwino cha President Ruto 2027 na ndi omonde netuwetela twiwe Gachagua asiata na tongwe alangi mangaloko ya ulei then wandamboka ya county ya Kitui twabithangoni ya 10 ni ulo wa anyanya ma President William Ruto Kimani Paramount Kenya aende wetekana kana anyanya ainge ma Ruto nimeenda ina kuisela ebinda yomu kabinda ne kanda mukasi ya President kisioni keu nondo wako ni wakelele ni enende kwangela kanyo chuma kivetu ndongo yala ainge mbungeni nene moyumbe wa Kikuyu Kimani Ichung'wa bamona moyumbe wa Thika Town Alice Ng'ang'a na women rep wa Kiambu Anwa Muratha bamona women rep wa Murang'a Betty Maina ne banethiwe mayusi wa Kemi ni enende ndamukani ya President kabina kalama na nena President eovo indi enende makoni atongo ya sukelele na Gachagua no ainena engalekoni oisu sia Kirinyaga county ya Kirinyaga kina kitika county ya Kiambu indi Gachagua inena Kirinyaga no nethiwa ikulia enende ma Kimani maikamugoni ekelele Ruto nondo menda mamu bene mbesa nondo Gachagua yaza ena mbesa mbeanu sia kuvenwa na indi yasia indi anyanya ma Ruto alamo mete Kimani maila kuisu wa Kemi maila okoni wa kelele byo Gachagua yasia avunani onde meta avunani no amabetanga enona mbeisi campaign ukomita fagia operation ya kubetanga atongo onde ala kuyana nake mataungamite na mbai ya Kimani tuisongana mbe na maubo alame thangu nino ya Daily Nation natuminukilelie na maubo me thangu nino 12 yolo wa thoa wa Mbemba ayu wetekana kana thoa wa Mbemba kilo 900 ni theye pautene na thoa wa shilingi 4,300 na yu oyu ni 4,000 na yu aimi ala muno maima Mbemba kwa wingi muno alikoni sia North Rift na county la ingi banda Mbemba kwa wingi aimi metekana kana ni maende na odhose Mbemba isu kwa mituke nondo thoa wone kawende na kuthea nondo wa kwetwe kwa Mbemba sia thoa munini kumande ila ingi singwatanio ni ilembeta ya Afrika yomiloni wa sua tandi ya Tanzania
asini wa mavala me thanguni amwe kati wa mavala me thanguni ya Daily Nation na the Standard okwa metuki the Standard headline ni you can run but alama ya dukuduku ba ni Governor Sakaja Arthur Johnson wa county ya Lovi na visa wake ba makie muno na Sakaja you can run but nange definitely you cannot hide kiuke mini yao bani Sakaja nao tabende wa mavo maitu kana under siege itina wa mbunge ya Senate kana itina wanzama ya mbunge ya Senate ya maundu ma kuthuima utumiwa mbesa cia mwene ndini wa serikali cia mitio kana CPAC unguo tongo wake Senator wa Homa Bay ula ni Kajwang na nima mwendie kana meli tomwe mwenda Sakaja vikembe wanzama isu indi Sakaja ndavikambe wanzama isu na yu nzama eno ungua Senator Kajwang ye ndekethia kana yakuja Inspector Munene wa Police Douglas Kanja amwike mbeni Sakaja na aimuvishambe wanzama isu kwiyo aile kwitha avikiwe enda na avichwa yu Senate mamwendie Kanja okembe wayo aile cheniki utana amwike mbeni na yu iyo itina wa Senate kumya mwamulo osu tuona mobisa ma polisi mathiululukite maofisi ma Governor City Hall musini wa Ilovi kithitoni jakwa na kumwike mbeni Sakaja indi kithito yoge na asia matunda nono Sakaja wetekana ta wethiwe ayumala ndise aseleba nondo methiululukite City Hall yonde na yu ba mandikite you can run but you cannot hide akado delrona kana Sakaja no weke wa mbeni kana no kuthi mbe wa mbunge cia Senate kwi umundi nondo umundi ni muthenya wa muthia wa nzama ya CPAC kunenganira vote mbe wa nzama ya kana mbe wa mbunge ya Senate likana nzama ino ithoima undu mbesa cia kusio utumika ndini wa serikali cio nthe cia mitiuko si miongo ina na muonza na inde magawa na miongo ili na thantha tu ni malete biu kuvika mbe wa nzama ino umwene Sakaja na onge ula ukwenda kana ekiwa mbeni ni Governor wa Samburu Lelit wetekana nake ni walita iko mbeni nondo akolea kuvika mbe wa nzama ino ya Senate ithangu ya kele na mauvo asu na ithangu no isi ya kele ni bobe na mauvo meokonia wiwano katikati wa serikali ya county Lovi na serikali nene wiwano ula onekiwa sahihi katikati wa President Ruto na Governor Sakaja na yu Mudavadi ulaniwe minister munene kana munene wa minister na ulani umwe kati wa alama tuongwesi mauvokomi aya wiwano uyu wa serikali ya county Lovi na serikali nene wala shilingi bilioni miongo nyanya nisio sikitha citumika nthini wa wiwano ono kwikithia kana maundu kauta ni methiwa maithine kiwa kwangelekanio nthini wa shilingi ithi bilioni miongo nyanya kuma serikali nene ni kana shilingi bilioni 3.7 ciithwa citumika nthini wa mata kuongela mata ila street lighting mata ngili miongo 5 shilingi bilioni 1.5 sitha citumika kukwatanya stima electricity connections then wa isaki kana informal settlements na indi shilingi bilioni 3.3 nacio sitha citumika then wa maundu ma transformer kwa transformer na kuisia ubya maundu make uo isioni cia Ng'ethu Gigiri na Shauri Moyo sitha citumia shilingi bilioni 2.1 isune kuongela kiuo kwa ikithia isiusu sina kiuo cha kuyana na indi shilingi bilioni 3.3 sitha citumika maundu ni ma utheu maundu ma siwa no sewerage infrastructure na indi shilingi bilioni 4.7 sitha citumika maundu ni ma malelo yao na drainage kwa ile drainage musino Ilovi na indi bilioni 3 sitha citumika kwa solid waste management ngewasi ya eco na indi shilingi bilioni 500 sitha citumika nthini wa kuthesia usi wa Ilovi na indi yes yu maundu mailu besa isu 8 bilioni isu distributed to all na kuelesha kwa Mudavadi no teteye wiwa nosu be wa mbunge ya Senate ya maundu ma serikali cia mutiuko aiweta kana
wano usu ni wakutethesia musi munene wa Ilovi nondo Ilovi ni capital city ya Kenya ni ile kuthukumwa ni serikali nene yengwatano ya serikali ya county. Page 2 bena mauwasu ithangu ya kana ni alama wao ma Kenya kwitha ye mwisi oni wako sidwa ni kuiva thie wa shilingi trilioni 3.3 ile inaitwa external debt bano kwisomya ripoti isu na inde cha kuongelela baune kana ripoti weta President Ruto serikali yake yetumia kilungu cha miongo nyanya yulu wayana cha mbesa sia koti wa mwenendi kuiva mathie kana debt. Ripoti isu ithangu ni ya kana na ya katano umanye undu koti waku withitwo witumika kilungu kinene kuiva die kana debt. Ithangu ya 10 yalama voma IBC ni na utavyamo mundu wa masandi sio kalela andi iseso ina methenya 30 IBC yenda kuandikithia akoni kana ivanie kuandikithia akoni makura milioni ile 5 indi tu hivi ka 2027 mavanie kuandikithia akoni makura milioni 3 aya someo kwa withianu livoti sio ithangu ni 10 the standard na indi ithangu ni 13 na ila niyo livoti ya muthia thini kana bena livoti ingi wango otabia ende ithangu ni 13 ni ulwa mathau minister wa mathau Salim Mvurya yasekana Kenya ni yumbanĩtie kwalania mathau ma AFCON kusinanya ikombe kinene cha Ilembete Africa lekana mathau aya ni mwaka ukite na mavanie kutwaiwa kana kwalaniwa ni nthi ya Kenya, Uganda na Tanzania na Mvurya yasekana Kenya ni kwithiwa iyeva thie kwa mituki kana fees ila ikwenda kayeve wa shilingi bilioni 3.5 kwanza mathau kana nzama ya movela wa maova Africa mathau ma movela wa maova Africa CAF ku 3.9 billion isi kwenda ka Kenya tuive kwi CAF nikenda tuithe tutonya kwalanya mathau aya na Mvurya aise Kenya ni kuiva nini tuyumbanĩtie undu violate iwanza ile ikatumika ni iwanza ile kiwanza cha Talanta na kiwanza cha Kasarani, kiwanza cha Nyayo na Ulinzi polisi sako na sio isu ikatumika kwikaletwa training kana kukota malenyo Unyayo na Ulinzi isu sika athaukiwa ende Talanta International na Kasarani stadium nisio ikatumika kuthaukiwa mathau asu va Kenya. Tumini na livoti bano ya kumacha kuma ngalikoni sia Nakuru kwa mundu me wita wa Bernard Cheruiyot wa miaka 30 watakana nuneki wembeni matuko 30 mwi kana matuko 28 mwi uyu na ende ekiwa mbeni ni enende alama na mukonana sia na wekotesia kuwa motoi wake ma moto wake seseni cha polisi cha Keringet police station ngalekosia Kuresoi South County nesi Nakuru na ende atowabo atiwa ne thayo kwanzia ila kufikia oyu itanesa kumanyikana na ende sikosia enende kutiwa ne thayo me isesene sia polisi sioneka ni siokia ni siende na kwekinyia ni kwatikila mundu no likene yolo wake kucha Albert Ojwang olawa atiwa ne thayo kisesene cha polisi cha Central musini wa Ilovi kati wa sioko ingi ila twethido twilivoti sia enende kutiwa ne thayo me isesene sia polisi livoti isu wa withianu yithangu ni 19 ya the standard na inde voni watu bikamuthia wa ukunikili wa mathangu ithangu ya The Nation na ithangu ya the standard yenetwa Rasas kitu kwanzo mo kilungu cha amoka nikiendeye nundu itina wa uthiomo munini ni thandi ciokethia na mweni wetu Felix Wambua ni umwe kati wa atongo ima amuika alama tongo iseso ya amuika kuyandikithia kura ungu wa kampeni ya Niko Kadi movement na niwe patron wa Niko Kadi movement ndene wa Ilembeta ya Ukamba kutu ithatu inanense maundu ma wandikithia wa kura muno amwika ma Gen Z ungu wa walanio wo kamna kampeni yo ya Niko Kadi. Je, wewe uko Kadi? Tukadivasa nengo siokethia na unenania uso